pakelingwan, istorya ng rapi, aniyang ginatangiyang menibat king Saudi. Das nanay misis na at iniyang lalaki, ing magpakamate aisit ng rapi. King waning baril na ding ausandang pikbong, tsaka ni tinutok ting busbus ng arong. Ot apan sinana damdaman day ngakbong, ota di mandaring illegal possession. Bela ka na namo king ilog niya ume, karinya pa'y lumod baneng agad mate. Lulundag ne sana king baboning tete, o neng aisip na abiyasang kawe. Minuli ne naman ing magpakamate, kariniya mi kulong king